Svi smo spremni, uživajte, polećemo. Dobar start za sve vozače, pratimo Marka, Marko ostaje na prvoj poziciji, Roko tu, Jopa na trećem mestu izbija Krci, vamo šta se dešava, pratimo iza, za sada delo je da su svi prošli vozači bez kontakta, nema nikakvih incidenata, nema žutih zastava u prvoj krivini što je izuzetno za pohvalu. Safety car, Lord u incidentu, virtualni safety car. Virtualni safety car! Nolo u zidu završio. Šta se ovde sada desilo? Šta se sada ovde izdešavalo? Kakav karambol na samom startu trke. I u nekim situacijama su ga koštale dosta puta, pa samo prošle sezone. A kako ne, i dobro, dosta puta je bio Maler, sjećamo se sezone 2 kad je u Belgiji izbačen sa staze bio lider šampionat i to je bukvalno 2 trke pred kraj i koštalo ga je titule, ali da. Gandra ove sezone ako poradi na konstantnosti može biti tu svega i svačega. Krci nam opet ide u boks. Možda bolje da parkira ovaj Red Bull, ako ovako Red Bullu bude u stvarnom životu bolje da motiju kablove, ali idemo dalje. Dimo, dobar je Dimo, zaista pedaž, evo debitanski nastup Novajlija, Ruki, pozicija broj 4, drži se lepo u toj vodećoj grupi. Drži se, razočaravajući zadnji stav. Gandra Marko duel, Katastrofa. Čuveno njihovo, ali čuveno njihovo. Sreća u ovaj ghosting koji štiti od ovakvih stvari. Mislim da je Bošković otišao krilo. Misliš? Da, mislim da mu otišao. Jeste, evo ovdje Jeste i sada pozicija 1, Pavle, Kitić i Jopa Mili. Ali politikom kon čisto prednost sad ima. Marko mislim da ima i dalje damage. Misliš da i Marko dobio damage? Jeste. Ma mislim da ima. Jeste i Marko ima damage. Kako se sada otvorila situacija za Jopu, ma da ima 3 sekunde kazne, bit će ovdje ipak teško. Je bilo evidentno da neće pobediti, evo ovom prilikom opet sad potvrđuje da neće triumfovati, a obućena mu je za vratom i koliko su se oni izdvojili ovdje od vodećih momaka? 3,3 sekunde, Ode Roko, ostaje bez krila, ali ostaje na stazi, ostaje sa svim točkovima. Bog da mi je ovdje propisno oštećeno krilo, propisno. Ovdje bi sad još idealno bilo da i Droni dobije 3 sekunde. I koliko su oni sustigli ovdje Jopa, da li je Jopa pogrešio? Pa ne znam da li je pogrešio, da, ali sustigli su ga. Droni ima očigledno, ko što se konstatovao, ima strašan tempo, Droni izgleda ovdje. Možda nam Jopa ima neki damage, ali da nismo konstatovali. Radi 3 sekunde kazne. A ne da li ovo Jopa pušto? Šta je sa Jopom, da li Jopa? Evo opet damage za ovaj kraj za Marka. Ovo ovdje cijel M-plate. Cijel M-plate je otišao sada. Marko pada sada iza obućine. Ne, ovo Marko mora u boks. Žute zastave vamo, ko nam je to? To nam je Kapo, opet Kapo. Kapo, neki Haas tamo. I ovu Kapo radi ovdje donace, iako je prva trka sezone. Proslavlja, eto što nije posljednji. Imamo komentar od strane za Gandru u ovoj trci da nam pokaže da li je sazreo ili nije. Da li će ovdje sada da sedi, da čeka kraj trke ili će da pokušava da napada kako bi fizički bio na stazi. Marko pušta Gandru. Njega je Marko pustio? Da. Samo se nadam da neće biti ono što bi mogao da pomislim da će biti. Droni i Jopa, side by side, mali kontakt ovdje, dobro, sve u granicama moguće tolerancije. Ovo je Bućino pozadnji, treba Bućino, mora da pusti gas, Jopa se bacio na levu stranu staze, da nije pogledao retrovizor, inače da nije Bućino pustio gas, bilo bi incidenta. Tako da ovdje, pazi, Obućina može da zaista razmišlja debelo pobedi, samo čekamo da vidimo da li ima dovoljno dobar tempo da
pređi ispred Dronija, da, ovdje će upravo sad on preći ispred, ali mada Droni mu blokira put. 3 sekunde ima obučenje. Ali pazi tempo, njegov suvi tempo. Evo. Dobro je. Droni! Droni izgubi kontrolu! Dobre, ostane Droni na stazi. I ko je sada teoretski pobednik? Evo ga. Pitanje, polako, ovo je show koji... Teoretski. Da, ali pazi, koga mi možemo da tipujemo uopšte ovdje. Pa ovdje je prosto postalo nemoguće tipovati bilo šta, ali evo, možda najčistija situacija za Gandru od početka trke do ovog momenta. Sada mora. Ovo je prilika koju ne smije da propusti. Ovo je prilika da nam svima začepi usta i da kaže sazreo sam, dovoljno sam zreo, dovoljno sam pametan da mogu da izvezem jednu trku kako treba, pa zatim i sezonu da budem šampion napokon i da okončam tu agoniju, tu kletvu koju ima kao što je Leclerc. Ali opet njega budi pozicija broj 5, to je dobar debit za ekipu RBA. Svakako. Šteo sam da kažem još na početku streama, žute za Bošković retire na stazi, safety car. Boško, nije se promenio, nažalost nije se promenio. Želeo sam da kažem da je ovo novi Boško, ali... Evo sprint trke, evo ludnice za sam kraj. Sve što jedna trka Formula 1 može da vam pruži, to je pruženo večeras u Australiji, samo na Serbian Racing League kanalu, samo da se bori jednostavno za svoju poziciju na stazi. Gandra krenuo. Kakav restart Gandra Blitzkrieg izvodi i ostavlja obućinu već sada na preko sekund prednosti, iako je Gandra start, izvinjam se, nije sekund, ali blizu sekunde. Kakav restart, prebacit ćemo se mi na Adija, gledam ovdje da li će biti napad, da li će se Droni baciti, hoće. Side by side ovdje, evo Adi hvata malo travu, prolazi Krci, prolazi Droni, prolazi Jopa. Adi na 6. mjestu, da vidimo sada ovdje šta se dešava. Krci, Droni, Jopa na softu, sa spoljne strane unutrašnje za sljedeću krivinu. Biće ovo side by side, lepo, da vidimo Droni sada ima unutrašnju stranu krivine i Jopa prolazi napred. Krci će ovo možda iskoristiti, ali nema prostora Krci i sada se već malo lakše diše. Ono najintenzivnije je prošlo. Da vidimo ide nam i Gandra da... Upravo tako. Skela pretiče Krcija, šta se ovdje desilo? Ali neki kontakt onda je bio, u zidu. Kao da je bio neki kontakt, žute zastave... Da, Skela u zidu, Skela je bio u zidu. No, idemo kadrom na čoveka koji novu sezonu 7 otvara na najbolji mogući način. Bio je nekonstantan, bio je pogrešio, međutim, kroz posljednju krivinu u Australiji, Gandra otvara akaunt, otvara bankovni račun u 2025. na najbolji mogući način. Pobjeda u Australiji ispred koga? Da vidimo, da li je obućena ili Droni. Čekamo rezultate trke. Mislim da je ovdje ipak, da, Droni drugi. Droni drugi, obućena treći. To je to. To je nam je top 3.